Počkaj, ty sa ja štítim dole. Nadajte. Brečkom. Idem zachytať momentky vášho výrazu pred tým kopcom. Iba ti to povedali. Aha, to bolo. Ja vidíte? Až ty horší. Jaj. No, moja. Kamaráde, ja už. Ešte musíš ísť raz, nevidela som to. Pozor! Ježiš, kokos, na Pavlek. Čo ti mele? A ja idem na ňu. Ako by šel rovno. Ľudské teraz. Dobre. Ale už je toto tvrdé, už to zvedáš, nie? Čo? Je toto tvrdé. To uzapadlo. To je najvyššie, to dopadlo. Juj! Už ide mimo dráhy. On také čmúha. Ty ideš čo len najsi? Ja to mám, Bána, neboj sa. Ja by som mala... Ja ešte nie. Martina, chytaj ma. Jaj? Ideš ma počuť dole. Neboj sa. A jakýže aj kamerovať a chytať? Áno. Ľudská, chyť. To treba ráno naťahnuť. Toto. Zastavujú na loži. Tak tuto chcem vidieť. A ja. Mal som si dať voľaký vanku znari. Čo máš mokrú? Ty? Ja boli asi. Pozor, Ľudská. Nech ti sa nepadne. Že jak vás tam ondí. No už ide, mamina. Nejde. Naučíme tam. Ako ma bere? To je jedno. Na spaní. Potom zabrzdí pätami. Poď. No, toto rie. Dobre si zabrzdí. Držím ťa. Zaprstila si. Ale nebolí ma nič. No, vidíš to. A že to nedá. Monička, Si na rade. si na rade, lebo neváhaj.